on find say ma me was set so. Me was set so now. I didn't to me say come now and say hi to your fans. Champion. Live. Okay, we Facebook Live. Sure. No, wala, 2 years. Sure. Champion gospel. Wait. Champion. This is more than. Never you see her. Matrasi we say Cecilia Marfo pursue good gospel no or pursue good year because no spiritual no I ni bi o timi say wo dum o ko wuom. Me drive sa na enema e fa ma adwenem. Ade na e fa ma adwenem. I think last 2 years or 3 years me kan sa. Last 2 years or 3 years. Okay, Maame can last 4 years. But baby na Cecilia Marfo frame me. Cecilia Marfo frame say oye launching ti me launch nyom na mama. Ana me so me nua ba no sebe. Na me aye wadom me Cecilia Marfo me nu ohum ya no frame papa. Cecilia Marfo frame papa same. Because me nka ni di na temanfa ncheme na me nka na ya oso. Menka Cecilia Marfo yawo. Cecilia Marfo humia no flame papa same. And she will continue be my daughter. Cecilia Marfo ya makwara. Eji mu de wanyini sen me beti nyamedwuma mu. Me wo flame papa. Na ana nie me pa agro nti nie me bi wo no ma. Ana me pese meka. Cecilia Marfo flame papa. And she will continue be my daughter. Me wana flame se papa me ye launching wo afienya. Me launch nyum ne mo. You see no problem. Meba I will come. Meba I sebe ono manager I fene na kuja. Se ntokwanti am se tokane usuba binti na me se manager na ne wonya adwuma bi. Let me make it clear. Ana Cecilia Marfo frame so ye launch me launch ma no. Ana me call fienya. Because na one ni manager kope hotel Maame die. Ana mbe launch no. Bedanya miasi mabelo nchenyo mnama ofi obi oba ebi ehu I have the video me tonyo Cecilia Marfo bunku todwa pagya nensa oyema kwala wonya medwumam onde onu she knows ana mkoye launch ne ma no launch ne ye fefe sense ode me ye ban na ye be boss no sa time no na mesi ne pia ka chense broda same me na me woso ye kan wo sorry ne ayeya and still na I am still the champion. Ejine nkrofo timika yehia brother same ena sisidi mba odem ye billboard posters akra bia even the manager ya we na kuja ya we ena Cecilia Marfo me koye lunch man ko share ne metunyum na obu nkotodwe isu no problem yemfa no 20 me wana asa frame say nya mesi be ye program wo Kumasi Sports Stadium enti opese me ye main artist ma Kumasi de ho na metinti no opese me ye main artist na say no problem I will come because na minim so ha na Cecilia Marfo akomu sebe fa cheme me ni di na tem ma no fom so atiefo mfa ncheme Cecilia Marfo obodam kakra enti na ofra mi bibia mpese ode do me de dobo dom ekoye ma no atiefo me di kan sa pa che obiem ma no fom a mfa ncheme Cecilia Marfo bodam kakra na nya me kura na mbeka ono akura de ye ode tonyuma waka but ye enim na se ne de yedim sa tema no wo sofo panyini akwasi kwaten obu okrom nyina we know her Cecilia Marfo flame papa same enti o flame so be program bi mu Kumasi Sports Stadium enti no me shene ni monya menye main artist ye posters ne banners ade meto so ameda so kese enti se program na wo ye ni nyina no sa tam ne nkrofo ka brother Sammy ni Cecilia Marfo brother Sammy ye worship o Cecilia Marfo ye worship o brother Sammy ye worship o Cecilia Marfo ye goods brother Sammy ye good Cecilia Marfo ye good chance Sammy brother Sammy ye good chance Cecilia Marfo tina akoye sam manso kakra bet nyame mu de enye manso
enti em say nsem na ekoso no yesi brother Sammy you good, Cecilia Marfo you good. Enti na say me nim no person fa kwati kwan bi so na ode bremase. Nansia ono ana sofufuo bi ba Cecilia Marfo associate pastors. Eba beka say Cecilia Marfo bo midin eba gifti adoye gift wo say din bo Selina Boaten bo bonum tofuo bebrebe din a obo edin a no atwere edin agu 50 cedis so no de asefom obo edin a no atwere edin agu 50 cedis so no de asefom ono ana sofo no mu ko eba eno mu yes akwanche ne bekan e de emfanya asem Cecilia Marfo ye program stadium no frame say brother Sam pese me do ye main artist di beboa me de double dom me call me ma Cecilia Marfo frame Sammy na waduru hen tuga waduru hen Sammy waduru hen tuga waduru hen satam na me ye program wo mampon midrifi nursing training obi oni mampon obi ani me say mampon ekwan no eho ohu udi agrokro abeto amnem Cecilia Marfo frame na me wieye ebokro asi obi a wafa mampon kwan no so bi ani me say ebo wo fa satam no so anadwo a ebo bitimi ba wo ka hwehwe kora wo hu animu ana me toto sumu yimu toto mamponkon yimu adimiri kabas Kumasi Sports Stadium miduru ya mama edeme ko tena so fuda ye mama ko nya tena so a Cecilia miduru ya mehu ni se nuntuni mi be se mebo ni din because oya makwala 4 seconds mi mo ni din bi oya akwada o manim 2 seconds nuntuni ni dimiri ka ko ka kire Cecilia Marfo se waba ultimate me hu waba na manfa na adwene na mfi se bia omani na ade se omo frame ya na maba okay no problem ti ede metena ase a na Cecilia Marfo ankoma MC no kura money din wa ma MC amon de because nim se me ba program ase a menche I will go because the programs doors Cecilia Marfo free no be shi microphone free MC ni nsem no atiem Sammy ye adwuma ni ye ye adwuma na makwala asisi afremi ameme ye ni ye ade adwuma na Cecilia Marfo afremi ameme ye ni ye na Cecilia Marfo asimasum atente eye oh sorry everybody know but masum 6 times atimi chen otimi chen frimi kom cross da mi koma ye nyina se agidifo Jesus Christ die on the cross ye nim se cross enya ade bone timi chen to fom hye nso gu so ka se me de ode aduro ba ha wontimi mi o chese o tanisi mi image chese o ye worship me so me ye worship nti Cecilia Marfo tanisi mi image ni akase ono de ne ye esan se wa boduku oh Jesus Maame nka no gonche ne duku ne kire se wosum nyame ye o dabi enye duku nyame sompa ne se untwetwa wonua na ntini na adwuma a wo ye yenyi na di na onko siresire ni nyame sompa ne se uni like obi ade da ho a wonfa finish Cecilia Marfo abebo masum agumani mase woni pem mankasa afemi a yabo masum no ade etia na amanfo odi mi matem me nuanom presenters mu bi kura di matem me na yabo masum na mankasa anka boys ni bi anka ombabu boni bi rough manka a word mankasa me mie mano no still na nkrofo se di brother Sammy atem esan se me mo oduku me donipa me hu nipa me ni nipa sirinti manim ye hare na nka kisosom de ka ya hoblase ne wodo ana nke de sum Kristo but me hu se Ghana no se udo nipa bebra wo ye mistake to le bi wa wo se wo mu na wo se wo mu na tibi nua wo hwe me na yabo masum no na nkrofo se edi matem radio so krofo se edi matem se sames mami na adu asem ko no so mesumi fa ma asem bia nko mami so mami na invite me program no abo masum de na me de ma asem akono so obo masum so no mankasa mami bo masum so a manka wedo enso ade etinya na edi matem ade etinya na da YouTube ade etinya na da YouTube Cecilia Marfo deliver brother Sammy from occultism. Cecilia Marfo deliver brother Sammy from
and ye nuro bebelebe de nuro nyina tag me san say wati me cross wati me chain de agu ni panim e de nso agu so say wo de aduro ba ha untimi me oh me nua Kristo ni Cecilia Marfo na sebio ntinka wo hu bibi kura wo me ho a anka se ni e ka no wo so obadua obeto no matwe akra mani pass akro se ni e sakra nipa Bible ebla Paul okosra abosomfo no di o ma bosom twene ne boy ene o mu sai eye ne ho se wo mu ansa na wotimi ene o ma fa anamfo ansa na oka Kristo ho asema kire no tinkan ke se wo hu bibi se ne ka no da bi atiefo aka me 5 minutes asema me ba ye nyina me beka nyina ne se anu mu ye program kase wo Kumase Unity Park na menu ya ba Joyce Blessing ti na me ye video yi abla nyom ne koso na Joyce ye flat Joyce Blessing so meto nyom me problem nyina ni Joyce Blessing so Mike mu obeto nyom na auto na enuru Cecilia Marfo so ana Cecilia Marfo ko hwi Mike ni free Joyce Blessing sem enuru ya na meka to shim Mike ni free Cecilia Marfo no so owo Maame Wata spirit bia ya na ye no say Holy Spirit but Cecilia Marfo onye holy woye Maame Wata nsu tumi no de ya adwuma ti etimi fa no anytime Cecilia ana na meka ni prince Cecilia Marfo woye bonsam otonyoma bonsam because matena se hu say opese wo good gospel industry e mu se se this yento ye ya ne sa bokade anyum kotua TV ni radio se de be anyame dwom ne nyame gospel be sa sustain ye ya ne sa bo ho ka matena se hu say guy ne pese ogu gospel na ni mase opese ode ye to fom esan se ye maame bi me pese me bo ni di bi odi kan ye ni bi ana me brother Sammy say me because who say I am the champion. I am the champion. Obobo masum woni pemti team team you obi anka metimi dia kokot metimi dia fan tem bebre. Betima anka na nipa sa be di matem. Na nura die na make si asem so. Joyce Blessing to jom oh brother. Joyce to nyum nipa esu enipa ni adi nyame fie. Enyom to ni nuru Cecilia Marfo so. Awanu ko shi Mike ni nipa domo nipa be more than 1000 ko shi Mike na free Joyce Blessing sem se Joyce ono maame no oye bonsam ti oye ade a obeka se free nye se na nyame ye no se da na zan tons no ode na zan tons no Joyce no shi Mike obi enu nso nyame se ko ne ko wale hukunu wo good Joyce ni mase poto Joyce bie na no ebie nani anisuo Joyce isu timinti nani na nkase be unua ba gospel artist me be ma kura na wo bibi na wo mfrɛ me fon so a unua ba sebe wasa anyini sen no anka asem no kura ba ye no me ne Joyce di nkomo no uti se Joyce awade egu no Cecilia Marfo wo mfrɛ Joyce Blessing da wo mfrɛ ne ka se me nua ba na me nua kotoa matise wawale ho abansem na ye de awale de nyamboturu awale kwan awale se ni sei Cecilia Marfo and Fred Joyce Blessing one friend da Cecilia Marfo and Fred Joyce Blessing and one is send no share ni program ni padom me said me minti na Cecilia Marfo bo program na because no nim se meba because Cecilia Marfo wadum na edro na ende ne career na ende ti no kote asole no wantimi ni asofofo no so amfesi na asole na gu ti oso saba back ba ye nyom tofo ho ani brani sika ni brenti Cecilia Marfo koji wo wura bi sika efre no Mr Bright on the boa sisi boa no mani si asole dan Cecilia Marfo chinchim ni nsa Mr Bright nsa de na saase asem ne wo call to sisi Cecilia Marfo chinchim Mr Bright na oboa ni si asole dan no ade na saase. That man is evil. That woman is evil. Meme si oye evil. Na sebe unu ya ba wali egu. Na wale sem ye kan ni pem. Anka koni nchemi nu ya mateso wali egu na ye de na nka Joyce Blessing nya ho atire matiro. Maame we de de bi. O se bibi wono so ye honhom aba. Ko shi Mike free Joyce Blessing
nsem woni pam go Joyce ni ma se ba no Joyce so ma nani nyina ho na sebe awale sem ye ka ni nipam bo wale sem ye ka se ye ka wo Cecilia Marfo driver no wada wasofofuo mienu eba abonten video ni wo ho ese omu ne wada omu da asole de ma na wo Cecilia Marfo waba no abeyi omu be ma ase wo don sa to mbe ma so se wo bompa ya mo no ayi omu be ma wo de mu odu ano atena so wo so ye nyame wo ye duku no sisi oladi bidi agora meka nsema wase enka matrese hu se lady ni pese ogu gospel industry no okoti asole no wantimi ni asofo na amfinsi asole na gu esanse no otete so ogu ensole mananum otwe aba no de bo nsole man tin sole man ese Ghana fo ye hu nyansa asole na gu enti ni din ni career na ende enti o se pe trend enti nura ade Cecilia Marfo hu ye mo wane se ogu Joyce Blessing anima sewie ye no ehwa wase mawie me comment nyom me comment na se nyanyum nti ne oba bet na ye program ni preaching show worship program utimi bie wa no se mawie nene on fa ni se ma me was set so na ade na tumi say come na say hi to your fans champion live. Okay, we Facebook live sure. No wala wa two years. Sure. Champion gospel boy. Wey. Champion. Sisi mo tene. Me ba yi here. Matrese hu se Cecilia Marfo pesu ogu gospel no opesu ogu ye because ono no spiritual no wa ni bi otimi se wodum okọ wuom. Enti opesu odi ye nyina ye kọ wuom. Da bi o. Cecilia ni adwo me watane si mi image. Ama obi kura mpeme nyomoti obi kura mpeme ni mahwe Cecilia Marfo atane shi mi image ese mi yisu oduro ama obi kura teme nyoma obetimi dia bompa ye kura na aka nipa ne betie mi nyumkwa hanko de betie satawale anam se sisi boduku ankura ne nkura bi kura bedidi matem small boy bi owo US efe ne bigi a oba Ghana o US oba Ghana me na me tomani die mane ba bi da woni hwe woni quarter plot kuro ni bi wo Ghana big ni so come la be di matem e wo Cecilia Marfo obi a oba blo kira me ma oba bi da to duane ma wudi stupid biggie man nkura bi timi be di matem atiefo dem ba nyina ne se ge na na adire se ba bi obesia gospel artist bia no obe create bibi oye demon oye devil Cecilia Marfo e devil se sofu bia amfre ne bi mu one two na asole no okote ye nagu esan se de man gu yen se otetinte so gu nsole mananum odi kan ebo nkrofo ono ana sofofo da otimi wuro mu no mu da oyusu Maame Wata spirit nti ye ba otimi ye bibia nya won konkono me Cecilia Marfo Cecilia Marfo ono ofle me papa Cecilia Marfo no ofle me papa matena se hu se ruka na we de man Martina say she want to destroy the kingdom of the gospel. Or person say ye gospel artist no. Mekanu bi a chiro sabe minim se bi adam na wo boy ye no. I don't know why na bi ana aba. Me de wa unim se minim. Cecilia Marfo ya makwala wa ya me daughter ya me dwumam. Obi anyum nyina oba ka di ho nyina me na me kire wo sisi ha ye sei aha ye sei ye ni sei want me amfa ni dia obi a metimba ye o lanchen wo fie nyama wo na otimi beti mi chen ba bom asom wo nipam etane si mi image anya hwe na nnura so unity program what set me akoya Joyce Blessing bi dia me hu se girl na pese okele gospel industry no but sisi Maame Kanjiro Oba so share video ni mame. Otuo serebo share the video. Ade na fenke Bible sin kan nuanum betena faako. Sisi wo de na wo de onwum nam ha. Joyce Blessing de ne de nam ha. Brother Sammy me de nam ha. Gift you say de ne de nam ha. Na twe akra ne ye dooso. Because Bible say apaafo no kura swa. Adwuma ne so. Ye apaafo na ye hu nsie dooso no. Nyame kura se yeswa.
edi nti na pese odi ntitimu ba usie bia pese oyo honhom kronkron na odi uduku besisi nipa da bi o honhom kronkron abehu no obi a wutimi ne wo driver da wo kam wutimi ne wayi wo sofo eda ho wutimi ko wo no hotena so woni mu honhom kronkron Cecilia Marfo woni mu honhom kronkron anso we minim se we American nyina no enkrofo besa abedi matembet I don't care Bini say say me gospel artist no e fa na ye hypocrite o muntimi nka me na metimi aka ti na maso camera maker no me wo set so na me ti na ma na ene be mu no ana atumi sa akom na sabe oba besi a waware obi ani ma wale mu nsem wo Cecilia Marfo wo okunu timi bu ni nyina ye nka okunu ukoye abortion Cecilia Marfo ukoye abortion doctor ye abortion nyina minim no madam fo no ukoye abortion a ukunu bu wo nyina ye mpese ye beka bebe bia di no pese ogu ani mase dia yeso begu ani mase because papa anya hwe abone nya hwe na me kama asem obi anyimi ni betelu na de wasa be ye mekwa me hia so obi akro nka bi mame Cecilia Marfo abortion ukoye doctor ye wa abortion onyemu ye no Doctor yo abortion me madam for no I have the proof. Me bompa so baba be kasa na ma be the proof na ba. Sister ono koye abortion me munidin. Omu nyina ba me nchen. Oduras oniema nyina da so gu sister ne dem sisi a me yo kase. Sisi. E wo se cover gospel no dance e begu ye ho ani mase. E freeze sisi ya mesa krofo be play lose interest wo memu na krofo teme nyuma de bow because of wunti also ye gospel wunti obi kura mpeme nyuma ti obi mpeme nyuma ahwe already nsira obi a wo he brother Sammy do waso no onti de honhom ka kire asafo no Joyce Blessing emu abamu na Cecilia Marfo minim no yo say ya ni asoma no firi poase se omedum umuja omebre wase emfam paibo ni agro futu amede be ma Joyce Blessing if it na ko don't joke with your prayers because our agenda bi o tenasia Joyce your career will go down my first answer we na make achiro me tenase pe ka me dumu emfam paibo ni agro bi ma paibo do aye no e yo ne wo na anya ti ma mpa eboso dodo na nkono so afutu amede be ma Joyce no awrade nsira obi a wo he brother Sammy be do bi ase empress gift adoye me chiao a chia wula so ma me chia obi a wo he me